Аҟәатәи ахԥатәи ақалақьтә поликлиникаҿы акоронавирус ԥшказы агәҩара змоу ауааԥсыра рыдыркылоит аҳақьымцәа ражәақәа рыла аҵыхәтәантәи аамҭазы дара ирыдҵаало рхыԥхьаӡара иацлеит. Ашора змоу ыҟоуп, еимҳәо ыҟоуп, убри иҩызцәа ичымазцәагьы ыҟоуп, егьими еимҳәо ашорагьы змам аха ҳҭаацәара аҟны ичымазара змоу ыҟоуп, убри азыҳәаны ҳхы гәаҳҭарц ҳҭахуп ҳәа иаауа ыҟоуп. Имааиуа иаҳагьы ирацәоуп. Иҟоуп убри аҩыза аҭаацәара аӡәы имацара данаауа, егьырҭ хәҩык фҩык аҭаацәараҿы аҩны иҟоуп, рызегьы маарц азыҳәаны иҟаҳҵари ҳәа ианадҵаало. Аусура иацлеит ҳәарада даара ирацәаҩуп уажәы азыҳәаны ԥахьа иҟалон убри аҩыза амшқәа ҩыџьа хҩык анаҟаз мацара, уажәы ҩеижәыр анӡа ныҟәо ыҟоуп, арахь иааиуа мацара. Ари аполиклиника иаҵанакуа аҩны зҽызхәышәтәуа ачымазаҩцәа аҳақьымцәа ҭелла рыҽрымардоит. Акоронавирус ԥшкышьақә дырӷәӷәаанӡа арахь иааиуа ауааԥсыра ракәзар, урҭ изыхәҭоу абжьгарақәа рырҭоит, анаҩс рхы шымҩаԥыргаша рарҳәоит. Атерапевтцәа ирыдыркылоит иааиуа, ирзыӡырҩуеит, шора заҟаҟа гәарҭоит, иахәҭаны иҟазар арентген рзылырҩаауеит, анализқәа иарҭараны иҟоу направление рырҭоит, ҳара ҳполиклиникаҿгьы алабораториа ыҟоуп, аха ҳара зегьы аҳамҵом анализқәа убри азыҳәаны, наҟ агорад ахь ианырышьҭуагьы ауп анализқәа раҟаҵара азыҳәан. Агьыс рацәаҟьа ахәшәқәа рзылҩааны ирҭахқәо ылҩааны быс иоурышьҭоит, убри аҩыза аҭагылазаашьа ныҟәагьы ыҟоуп, рымацара иҟоу ақәра рацәа змоу, синоп ирацәаҩуп, убырҭ ианааиуа ахәшә рымамзар, ҳара иҳамоу ахәшә аҟантәи ианраҳҭогьы ыҟоуп. Аҟәатәи актәи ақалақьтә поликлиникаҿы иазгәарҭоит мызкы иалагӡаны рус уахәаԥшуазар, уи акыр ишацлаз, ара иаарту адкыларҭа аҟны акоронавирус ԥшказы агәҩара змоу ҳадаҳкылоит, уи иазыԥҵәо аамҭа ианахыҳәҳәагьы, ҳусура рацәазаргьы ҳгәы шьҭызхуа ҳак ауп, ачымазаҩцәа раӷьырак аҩны ирхыргартә аҿкы ҳахьрыхьуа ҳәа азгәарҭоит аҳақьымцәа. Ашьыжь сааҭ жәбарзы ачымазцәа рыдкылара иалагаз асааҭ жәаҩанӡа саамҭа жәаҩа рзинҵәот, аха абжьранӡагьы араса ауп, ачымазцәа рацәаҩуп. Аӡәзаҵәык даҟазаргьы убри симыхәаԥшыкәа сцаӡом. Ачымазцәа рхыԥхьаӡара иацлеит ҳәарада, аха излархырго ала иаҳа иманшәаланы ирхыргоит, иаҳа имарианы ирхыргоит. Иахьатәи амшала ҩынҩажәаҩык раҟара ҳадаҳкылеит, еиҳамзар, избанзар дара рхаламацара иааӡом, урҭ рыуацәа, урҭ рҭаацәа, рхәыҷқәаҵәҟьа ааргоит. Есымшагьы иԥшӡам, аиҳабацәахьоу аиҳабацәа ааргар иаҳа ирҭахуп, избанзар урҭ рҿы иаҳа иуашәшәыроуп ачымазара, иузгәамҭаӡакәа еицәахоит. Аҟәатәи ахәыҷтәы поликлиникаҿ акәзар, уи аҳақьым хада Ада Быхәԥҳа иазгәалҭеит иааидкыланы асахьа уахәаԥшуазар, ичмазаҩхаз ахәыҷқәа шырацәаҩу. Количество больных первичных несколько уменьшилось. Вот. И очень надеемся, что такая тенденция сохранится в последующие дни. Но, конечно, количество детей общее заболевших, которые находятся на обзвонах, их большое количество. Потому что, как вы знаете, 31-го, в понедельнике 1-го их было очень много. Тогда был просто обвально. У нас стояли большие очереди в ковидный кабинет и в кабинет больного ребенка. Но я хочу сказать, чтобы родители не паниковали. К счастью, по всей вероятности, это штамм омикрон у детей. Он течет не так агрессивно, он похож очень на острую респираторную вирусную инфекцию. И поэтому лечить, как обычную острую респираторную вирусную инфекцию. Оставаться дома, на изоляции, не контактировать. Ишыжәдыруа еиԥш аҵыхәтәантәи аамҭазы еиҳагьы имариахеит мҽхакы ҭбаала аларҵәара змоу акоронавирус ԥшкы ахьра. Убри аҟнытә шәхы шәахылаԥшла, асанитартә нормақәа шәрықәныҟәала, шәазхәыцла шәааигәа иҟоу ҳаргәабзиара ҳәа ҳабжьаргоит аҳақьымцәа. Амра Заранdiaԥҳа, Михаил Братухин, Аԥсуа телехәаԥшра.